Yabak po, katlunan Domingo, ning pamasubli na mebe ning ginuta mo. Ihabetala po ka rin kaya katamong panalangin, para king kapasalamatan daring makatuki, lectors and commentators, charismatic group, Gloria Mamangon and family, Aida Capis, Richard and Chona Yumul, Nympha Agapitoong. Para king kapasalamatan, king Aldoning Kebaitan dari Yurika Louis Cunanan, Abelardo Capis, 70th birthday, para king malagwang kabaldanan dari Roger Canlas, ligtas sa pamaklakme ng Tess Manyalung Kome, para king kaladwa daring makatuki, Jose Roman Sr. and Jr., Antonio Iluminada, Juanita Alejandra, Mateo and Aniseta Ariem, Jose Capis Sr., Trinidad and Teresita Capis, Reynaldo and Maria Paz Capis, Arnold Capis, Liana Ocampo, Bonifacia Espinosa, at ding sablang kaladwa king purgatorio. Talakad tamo po at makiabi kindalita pamuklat. Kilagyuning pa, ang po'y anak, ang po'y banal Espiritu. Amen. Ing Ginoo manatiliya kay kayo. At kay kaon timurin, Tita mo pong ini, king katlunang Domingo, naning pamay nyubli ng mebye ning Ginoo.
Inginu, pepakit siya, na tunay ang sinubiling mebye, king aliwaliwang paralan, kang Maria Magdalena, karing apostol na karing king dagat ning Tiberias. At ngayon ipepakit niya namang karing adwang apostol na maglakad papunta king Emmaus. King Emmaus, iti ayamo lugar. Noon ay iti metong yang lugar ng kabiguan, ning lungkot, ampong alang pag-asa. At king libutan na niti, di natangya inginu. At pepakit siya kaya karela, king kapamilataning pami parasong pinapi. Kita mo, mititipon tamo, kening misa, na pipiraswan taya ing tinapi, at iti yasana akit tayo Kristo, na iya at iyong presensya na kay katamo. Si Santala ng katang kasalanan, manyat ang kapatawaran king Ginu, batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Ginu, king kapamilataning pamaylas at kamatayan, at pangasublimong mebye, pigtagan pan me ing kaligtasan para kay kami, Gino, pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo, pabayo mo kami, king kapamilatan na ning misteryo ning Paskwa, Kristo, pakalulu. Kristo pakalulu. Kinupotang tatanggapan miya ing katawan mo, darakayanan mo kami, king sakripisyong Paskwal mo, Gino, pakalulu. Ginoo pakalulu. King Diyos, sa may payang tutu, pakaluluwa na katamo, king pangapatawa na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Kayapan, karing taong kayang kakilobloban, Glorianda ka, Sararanda ka, Sambanda ka, Gino, Salamanda ka. Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Ikang milalako, king kasalanan ning yato. Ikang milalako, king kasalanan ning yato. Ikang milalako,
Manalangin tamo. O Diyos, sa ikpami, ing dalaning biyemi, binayang makapagal, uling ya, ing dalan naning pamaglakbe. Dapat, ibiyemi kay kami, Jesus, anak mo, anting kaya beming maglakad, pataba ka ring puso, daring lugod at saya. Papanatilian meng pipiraso king tinaping kayang sarili, ababiete tagan kay kami. Ibuklat mula na naman ding matami, banga kilala miya kareng kapatad ming matamle puso at may sakitan, bangakit da kay kami hindi takbuman, king kasalpantayanan, king sinubling mebye, king mabibye, manggaman, king alanganga. Amen. Amen. Pamamasang ibat, king libro ring dapat daring apostol. King aldoning Pentecoste, tinalakadya i Pedro, kambeda ring 12 ay apostol, at nga nang migsalitang masikan karing tao. Kabalen awudyo at ikayong sablang manuknangan keti king Jerusalem. Makirandam kayo at ipayuntulot yung sabyan ko kaya kayo, nung nanuing kabalduganan iti. Tingiran nyo iting sasabihan ko, memaleneng Israel. I Jesus ning Nazaret, ya ing taong tinubod na ning Diyos. At ing kayang pangatuburan king Diyos, mipakilalang masala kaya kayo, king kapamilatan daring mala, ding makapagmulalang bage, at ding waga, adepat na ning Diyos, king kapamilatana. Ikayo mismo baluyoy ti, pablasang keti mismo busalyo, karin me palyari. Ing Diyos, king sarili ng kaburyan at kabyasnan, telagana ng makapauna king miyabeya Jesus ke kayo, at ikayo, peteye inyang pepayuntulot yung ipakure king krus ding marawak a tao. Dapat pepasublyaning miyening Diyos, linigtas ne king upaya na ning kamatayan, uling malyari kapilanman, ing bihagane ning kamatayan. Uling sasabihan ng David, ing Gilkea, ikit ke ing Ginu at king arapan ko kapilanman, at king dane akong wanan, ban ako maligalig. Pauli na niti, mesayaya ining puso ko, at ing dila ko, daralit yang mipnong tula, ing katawan ko, miyat danan niya namang matibe kapanayan, uling kapaing gulot king kaladwa ko, at eme paboren king labwat daring mete, ni emo paing tulot, king ingkekang banal, takman niyang kasiran. Pepakilala mo lakanako ring dalan apayin turo king bie, at katmuan mo ko king tula, uli na ning atsuka king siping ko. Kapatad, naalingad ning ninuman king i David akya katang pipumpunan, metene at mikutkot. At pa busal ing tamo ing kayang pansyon. Antina ning metong yang propeta, at balo na king ing Diyos, pengako na't simpakeya, ing gawaning kayalili na, bilang ari ning metong karing kayang palipi. Ikit na nang makapauna ing daptana ning Diyos. Inya ing kayang sinabi makainggil king pangasubli ng miye ng Kristo, yakabut itang sasabyana. Emi paboren king labwad daring mete, makikatawan niyang etakman kasiran. Binangon net pepasublyan mebyen ning Diyos iti, mismong i Jesus at ikamingan, testigo kami kaniti. Mitas siya king wana ning Diyos at tinggap ni Keya ing Espiritu Santo, antimo ing pengako na Keya ning igpa, at ing akakityut daramdaman ngeni, yapin itang kalam at tutugtog ng labis-labis kaya kami.
ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Ipakit me kaya kami o Ginoo, ingtalan painturo king pie. Ipakit me kay kami, O Ginoo, indalan painturo kimbie. O Diyos ko, ingatan mo ko, uling kaya kako magsanto. King Diyos, kakong sabyan, ika ang kakong bukod, Panginoon. Ika Ginoo ing bukod kong pibansyan, ing tula akakong pagnasan, karinggamat mo, tsumayap kong kapalaran. Ipakit me kay kami, O Ginoo, indalan painturo kimbie. Ing Ginoo kako yang puryan, uling kako, babeyang mayap akausukan. Kakong kaisipan, kaya yang tatarian, pusan naman ing kabengyan. Eke malyaring kalingwan ing Ginoo, uling parati yang atsyo king siping ko, matatag ko at mauugon. Ipakit me kay kami, O Ginoo, indalan painturo kimbie. Inya ing puso ko, matulaya, at ing kakong kaladwa, pati pami kakatawan ko, panatagya. Ebo paing tulot ing meras ko king karinan daring mete, ni emo itulot king tingkekang kakaluguran, tundungan de ing kutkutan. Ipakit me kay kami, O Ginoo, indalan painturo kimbie. Ing dalan paing turo king pe, kako papakit me. Siping mo at syutulang alang kapante. Ing sahop mo, magdalang tulang alang kapupusan. Ipakit me kay kami, O Ginoo, indalan painturo kimbie. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat, San Pedro. Ingawsan yung iba, ning manalangin kayo, ya ing Diyos, amamatol alang pamangabiran karing tao. Agpangking depatana ning balang metong. Uli na niti, gamitan niyo ing mabilig yung biye ketiking yato, apan samantalayong tuknangan, king kagalangan kaya, antimong ipayo. Uling baluyo, nung nanoing meging bayad na ning pangatimawayo, ketang biye alang kabaldugan, ayamanayo karing kaya kayong pipumpunan. Ing meging bayad na, meto nga bage, amalyaring milakaulaga, kalupaning ginto o ning pilak. Mitimawa kayo, kingalang kaparang ulaga na ning sakripisyo ng Kristo, ame nga ring meto nga biserong tupang alang dungis, o nanuman kapinsanan. Pinili na nening Diyos, bayuya pa melalanging yato, at mipakilalaya kareting tawlingaldo alang-alang kaya kayo. King kapamilatana, maniwala kayo king Diyos a pepasibling mie at pepaligaya kaya. Inya ing kasalpantayanan nyo at kapanaligan, makapamisan ngan king Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Talakad tamo po bang parangalan ing maya pabalita. Ginong Jesus, linawan me kay kami ing kang amano, at palablaban mo king lugod ding puso mi, kabang pakisabihan mo kami. Alleluia.
Pingginu manatiliya kay kayo. At kay kaunti mo rin, Pamasa king maya pabalita, pagpang kang San Lucas. tigaya kay ka o Ginoo. Kanita mo ring aldo ita, ringadwa ka ring alagad ng Jesus, papuntala king metong abaryo, amaus emaus, hanggang 12 nga kilometro karayo manibat Jerusalem. Kabang dalan, may pagsalitala, tungkol ka ring sablang bagay mga palyari. Ngini, kabang may pagsalitala makanyan, Jesus mismo lepitano king dalan. At inabaya nala king pamaglakad da. Tapot, agyang ikidane, ere pa kilala, titak muman. Nga nakarela, nanoy yung pisasabihan yu, iti kabang lalakad kayo. Tinuknang la, at malulam lalo pa. Ing metong karela, Cleophas, kitang na kaya. Ikayo na sigurong, daily, ket king Jerusalem, ing eme kibalo, king mga palyari ka rin, mapinanaldo ang mga labas. Nanong mga palyari nga ng kinutang Jesus. Kitang sablang mga palyari kang Jesus at tubo Nazaret, nga ng may kibat. Metugyang propetang, may kilalang mayupaya, king pamagsalita na dapat, harapan ng Diyos at ding sablang tao. Ding pamuntok na rin kikatang pari at ding makatwanan ng balen, delumde. At pepa sentensyang mate at pepa pako reking krus. At ikami mo, inasaan mingya ing manatbos king Israel. Bukod pa kanyan, ing aldoiti, ya ing katungaldo, malibat kitang mga palyari ing sabla. At ding mapilan na babaeng, kayabe-yabe mi, king grupo mi, masdanan da kami. Nanding ganing aldo, mintala king kutkutan, at inyang ere disnan karining bangke, mi balikla ke kami, at belitara. King menakil lang anghel, pepakit kanu karela, at sinabing mabiyay Jesus. Ding mapilan ming kayabe mintala king kutkutan, at disnan dala nung makanano ring pemalita ring babay. Dapot area naman bitas ang ikit Jesus. Kanita, Jesus nga nang migsalita karela, kay nayo namang isip, eyu abot panwalan ing sablang tiruda ring propeta, ewari mitalagayeng Kristo, sukat siyang dumalan ka ring antikareting bagay, at kaybat milubne king kayang ligaya. At pepalino nung Jesus ding sablang sintas da ring kasulatan, ang makapatungkol kaya magmula kang Moises at karing sablang propeta. Inyang milalapit nala, Emaus, ing baryo karelang papuntalan, pepaulatan ng Jesus, king Bisayang sumulong king pamaglakbena. Dapot, inantahare at ngara, tuki na ko pamuke kami, mabibingi na at malapit niyang lumbuging aldo. At sinalangiya king bale kambera. Inyang kasuludan niya king lamesa, king wane ing tinape, at pepasalamat siya king Diyos. Kay bat pemiraso na ing tinape at binyene ing karela. Kanita lang mibuklata mata at akilalare. Dapot mitdaya king karelang panimanman. Nga na kanita ning metong at metong. La balamo, mi kakalukula ring puso tamo, kareng saluta, inyang makipagsalitaya kay katakabang dalan, at pepalino no kay katareng kasulatan, linakad la kanita mo rin at mibalik la Jerusalem, disdandong makatipon ka rin, deng 11 metong amporeng aliwapang kayabera, at pemalitara, tutupin, inginu sinubliyang mebye, at pepakit yakang Simon. Ila namang kanita, kinwentura, nung makanano yang mepalyari kabang dalan, at makanano rin nga kilala, king pamamirasong tinapi. Ing maya pabalita ng kekatang kaligtasan. Kapuriang keka o Kristo. Maya payabak po kay kayungan. Maya payabak po At ang atita pa po king panahon ning
pamanyubli ng mebe ng Ginu, 3 Domingo. Happy Easter, kaya kayo kampu. Happy Easter po. Okay, gritsyo naman din siping yung Happy Easter. Okay. Pagkakatita mo po, kaniting kabilyan, ating gera, masakiting biye, malimpanyalwan, pero may muta pa pong pag-asa na yung Ginu, ya sinubli yang mebye at siya at busal tamo. Kita mo pong kapampangan at tintang masanting asalita na iti muakit kareng aliwa pong amano. Muakit iti kareng aliwang dialect keti po king Pilipinas o king Mabilo Gayato. At inti pong salitang iti, yapin itang salitang abe. Pamilyar ko pa po kaniting salitang abe nga ite. Ne? At ne po kasanting ining amanong abe nga iti. At iti po at ne karakal akabaldugan nung makanano ming gagamitan. Iti po ing root word dareng dakal amanong kapampangan. For example, itang kayabe, impuri ng sabyan, yapin itang parating at susiping mo. O kaya itang salitang antabe, potang mangailangan ka, at iyuking lele mo tayo sahan me. O kaya itang abayan, yapin po itang taong nakalakwan. Pero iti mo po retang root words, dahil nga liwapong kapampangan na salita, nung iti pag-aralan me, iti metong yang relasyon. Ikayo po Kenny, talasawa, awsan nyo pa rin asawa yu abe. Nang kaya pakilala ming asawa mo, ay ning abe ko, my better half. Ne? O kaya po, itang salitang, abe bale. Pero yung sabihan niti, house helper. Nasosopa na ka, king obra mo bale. O nung iti, idobli tayo, abe-abe. Ang rin sabihan niti, meto nga komunidad. Itamo, abe-abe, tamo. Pero yung meto nga masanting, amano, na minibatan king root word ng abe, yapin niya yung salitang kayantabe. Nano ya po yung salitang kayantabe king English, companion. At nung iti po, lawin tayong kayang penibatan na salita king Latin, medibatan niya kareng aduwang salita, cum with ang popong panis, bread. Kaya itamo po at intamong pandesal. Ang bunin sabihan nita, bread with salt. O kaya po tintamong pande americano. Yapin po retang kikatamong loaf bread. O kaya pande coco. Reta pong tinapi ating ngungot. Kaya kasanting na pala nimbur ng sabihan ng salitang companion. At nung itamo po, direkta tayang sabihan iti, imburi na palang sabihan iti, breaking of the bread. Kaya pala yung companion, imburi ng sabihan nita, kaya bemeng mamangan. Misulo-sulo kayo, king pamangan. Ini pong kakatang Ebanghelyo ngeni, yapin niya po ining famous gospel na ning Road to Emmaus. At nung pag-aralan tayo po ining Ebanghelyo tangay iti very unique ya po kang St. Luke. St. Luke mo po yung may kwento kaniti. May puwakit ka rin alawang evangelist kalupada di Mark, di Matthew, o kaya di John. At makanano ya pa iting very unique kasi aliwaya kwento. Rengaliwang evangelist, yung kwento da, kim pamanyubli ng mebe ng Gino, yapin itang alang laman na kutkutan. Deng aliwa naman, yung kwento da, ikit miya ing Gino. Pero kaya aliwain kayang kwento. At nanon kayang kwento?
ing kwento na ning pamanyubli ng mebe ning Gino according to St. Luke, yapin niya itang ing pamanyubli ng mebe ning Gino, iti metong yang pamaglakbe. Actually, iti metong yang pamaglakbe ning biye. At itangan po, maglakbe tamo ketiking yato. At makanano tamong maglakbe. Nung lawentala po, ning adwang disipulos na ning Gino, ila po maglakbela papunta king baryong Ausandang Emmaus. Nung pong reading between the lines, nga tamo po, nanya po kareling Emmaus. Ing Emmaus, ayamo po kabud lugar. Nune, ing Emmaus para karela, iti metong yang karanasan na ning alang pag-asa. O kaya, meto yang karanasan at disappointment. O kaya, meto yang karanasan of despair na ila buridang takasan. Kaya, nanoing sinabi da king kekatang ebanghelyo nga na, malapit ng dalumdum. O, mititiklop ne ing aldo. Kasanting ng description da, ne? Malapit ng dalumdum. Nga na. Ne? Para karela, ining dalumdum ay ti, enya mo dalumdum na ning panahon. Nune iti dalumdum na ning karelang dadalanan. King karelang kapilubluban. King karelang puso. Kaya, nung lalawenta mo po, eya mo mayayari ingaldo, nune, mayayari na karela ing pag-asa. Ala na lang pag-asa. Uling metene ing karelang Mesiya. Napipapag-istoryan da kabang ilalalakad la king dalan. Kaya nung lalawenta mo po, ining dalumdumayti, metong yang karanasan. Mekad, niring karanasan ng Emmaus ng biyeta mo, ilapin detang Emmaus na ating mete king pamilya, na hanggang ini etapa overcome itang lungkot tamo. O kaya retang Emmaus na ongoing sickness na itamo dadalanan tamo. O kaya retang Emmaus na netang problema ang pong kapagsubukan na itamo atintangi ni. O kaya retang Emmaus ning kikatamong lungkot. O kaya retang Emmaus na ning kikatamong biye kasakitan. Kaya po, pamaglakbe yang Emmaus ing biyeta mo. Pero ing masanting kaniti, king libutad dareng Emmaus ning karnasan taking biyeta mo, akakit taya kaya'y Kristo. Ne? Akakatabno taya kaya, i Kristo king kekatamong biye. Ito yung importanteng kutang tamo kakabudlalakad ning dalumdum papunta king Emmaus, nunelibutad na ning dalumdum ning Emmaus mo king biye, encounter tayong Gino. Itamo, kakatabno tayo kaya, iti king dalan. Kaya nung lalawenta mo po, dening adwang apostol areti na lalakad, na mitmong lungkot, era apansinan na ing kayabe dang lalakad, metong ya palang abe, metong ya palang kayantabe, metong ya palang kompanyon. At makanano yung kompanyon na iti, ing Gino, parati na yung papakit, ing kayang companionship kay katamo, king makananong paralan. Mumuna, iya inantabayana nala, king kayang amano. Kaimportante da rin amano ng Diyos, ne? Lalong-lalo na king kakatamong biya kasal pantayanan. Kasi rin amano ng Gino, deti ela words of condemnation, no ne words of inspiration la. Ikayo po, ma-inspired ko pa king amano ng Diyos. Ma-inspired ko pa. Na? Kasi po ting darandaman tamo, puros namong amanong kasiran. Indredos, inggit.
Nya karing amano mismo ng Diyos, na ita mo ita na may inspired. Ne? Kaya, kabang ila lalakad la king dalan, nano ingkarelang pakiramdam. Desperate la. Alalang pag-asa. Ne? Kaya ngarang sinabi, iya pa mo ingasahan ming magligtas king Israel. Pero nanong sinabi na ning ginukarela, kapurilyo naman utak. Nga na. Kainayo naman, kasalpantayanan. Wari, sinabi ng Moises, ang poringalwang propeta, na Kristo, iya dumalan niya, nga naking kasakitan, bayo na luban ingkeyang tagumpe. Kaya, king bieta mo, libutan na rin kaya katamong kabigwan. At yung amano ng Diyos. Kaya rin yung amano ng Diyos ay iti na itamo o papasyagtala, king misa, rin yung amano ng Diyos areti, nababasan tamo karing ebanghelyo, paliwanag ta karing omilya, mamyelang inspirasyon kaya katamo. Kaya itamo po, nung pong talagang makirandam tamo karing amano ng Ginoo, ma-inspire tamo. Bakit? Kasi yung Ginoo karing amano na, abaya nakataking pamaglakad taking biye. Makiramdam ya, karing kay katamong dadalanan king biye. At ya, paliwanag nala, dening dadalanan taking biye kapamilataning kayang amano, bang kanita, di na nakatang inspirasyon. Kaya nung lalawin tamo po, arang sinabi, rening adong apostol, niyang inginu, isplikane karela ing kayang amano. Wari, bala mo ring puso tamo, milalablabla. Palablaba nakatamo, king amano na ninggino. Sana itamo nga ganaganang makirandam king amano ninggino, ilapin deti. Deti, rengke katamong panandaman, potang parandaman tayo ing amano ning Diyos. Kadwa, makanano na katamong abayan ning Ginoo, karetang kayang familiar gestures. Nala po ring gestures sa reni. Itangan natin tang mannerism minsan At dating mannerism tamong areti, karinta kata kilala. Ating kung kakalaguran, ingaws mi kaya, singot. Bakit tao sa miyang singot? Sisingot Agyang potang kay istorya hami. King mannerism na rugo, itang kayang sisingot. Kaya awsan de rugong singot. Yung ginuti niya namang sariling mannerism. At niya namang familiar gestures. Bakit ya akilala ren kayang apostol, na ya in Kristong sinubling mepie. Anyang Maria Magdalena panintunane ing Ginoo karin king kutkutan. Kikyakya. Makanano na ya kilalang Maria Magdalena ing Ginoo. Ketang kayang familiar abosis. Bakit? Anyang inaus niya ning Ginoo. Maria nga na nang gewa ng Maria. Metulaya, agyang iya, kikyakya. Ating sinabi na nga na, Rabboni, Maestro. Bakit? Kilala kitang familiar gesture na ning Ginoo. Kadwa, rening kayang apostol. Makanano din nga kilala, na iya palang Ginoo. Baliyo, tinya pong ugali ing Ginoo. Na very familiar karela. Nano? Mailig yang mamangan. Nung tao ya siguro sa pang bato, ilig yaking pansit. Kaya po, metong iya pong familiar gesture na ning Ginoo. Kaya po, anyang akilala de king lele ning dagat ning Tiberias na nung gagawa na magnang nang yangasan. At sinabi na karela may nakukene nga na. Mangantang pa si Bayo.
O, mag-breakfast tamo. Nga na. At kilala rin Ginoo. It is the Lord. At inyang familiar gesture in Ginoo. At kini nga dong apostol, baka nano din nga kilala yung Ginoo. Ketang kayang Eucharistic gesture. At nanitang kayang Eucharistic gesture. Nung itibasan tayo king English, nga na, He took the bread, said the blessing, broke it, and gave it to them. Yapin niya po, yung familiar gesture ng Jesus. Nagagawan tamo mismo king Santa Misa. Ne? Niya po gawa-gawa itaning pari. Noon iti biblical ya. Yapin iti ing mannerism ning Ginoo. Kaya niya ding apostol, piraso neng tinape, ikit de, iya pala ing Ginoo. Kaya po king bietamo, ka-importante daritang familiar gestures ning Ginoo kaya katamo. At dini po moments of grace nga kung sasabi. Nalibutan na rin kaya katang kapagsubukan, libutan na rin kaya katamong kasakitan, problema, nakatalakwan ning Ginoo. Uling baluta mo, at iyo in presensya ng Diyos, nung balutala mo retang familiar gestures ning Ginoo. At katlo, iya po, inantabayan na nala king kayang presensya. Palagayo po, alaning Ginoo kay tiking yato. Na, ala na yo. Eta niya kakit, diba? Akakit na mo rin kayang rebulto. Ali, nakatamo, likwan ning Ginoo. Kaya tutoy kitang kayang pangako, era kayo, lakwan magdilidili hanggang mayari, ingyato. Bakit? Kasi in kayang presensya, aliwana mo po kitang kayang physical presence. Noon kitang kayang sacramental presence. Ato ka rin tayo kakiting sacramental presence ng IT. King mismong misa ng IT. Bakit? Kitang request ring apostol nga na, stay with us, Lord. Manatili ka kaya kami, Ginoo. Pigbigyan na lang. At makanan yung menatiling Ginoo, kapamilatanin kayang amano, kapamilatanan din kayang Eucharistia. Kaya po, ing misa nung kakita mo, it is the real presence of God in our midst. Ing presensya ning kayang amano, kikaringa duwang altars. Na ano yung duwang altar sa reti? The altar of the word. Yapin niya po yung ambong IT. Kaya po yung pari, mag-omilia king ambo. Yapin iting altar of the word. At kay bat, ning altar of the word, lumipat siya kitang altar of sacrifice. No ka rin niya midadaw ning tinape at alak na maging katawan at daya ng Kristo. Kaya rin nga duwang table sa reti, interconnected lang. Kaya po yung St. John nang sinabi na, and the Word became flesh. Kaya nga na po nitang Professor Mi, nung kanong sisimba ka, potang maghumilya, kuya-kuya-kuy ka, kamakirandam, ala kang karapatan makinabang. Ala kang karapan makinabang. Bakit? Kasi, ing amano, meging katawan ng Diyos. Kaya ka. Kaya po pa siya sisimba tamo, makirandam, laring balugbog tamo, bangkanita, isadya tayong puso tamo. Tanggapan tayong Ginoo. Anya pong piraso ng Kristo ing tinape. Akilala re ing Ginoo. Bigla yung may wala ing Ginoo, Bigla yung may wala. Nung pekirandam tayong masalesing ebanghelyo. Palagayo, yung may walaya, maring sabyanita, likwa na la. Ali, ing presensya na, atine ke katamu. Siguradong po tayo itama kinabang tangan Akit taming presensya ng Ginoo kanita. Presensya na king kayang amano,
Presensyana, king kayang altar. Presensyana, kareng believing community. Kaya yung presensyana ng Diyos. Ne? Atine, kaya katamo kasi tinggap tayo eh. Kaya po tangita mo, peace be with you. Number yung sabihin tang peace be with you? Recognizing the presence of God in the believing community. Kaya po tapong, peace be with you, peace be with you, peace be with you. Tingiran ta naman, kabala mo man katutok-tok. Peace be with you, peace be with you, peace. Wala man karagong tutok-tok. Makanyan. Iba sabihan nita, at iyo ka rin siping tamo yung presensya ng Kristo. Ko isnab. Ne? Kaya yung presensya ng Kristo, balo yun, no ka rin niya. At yung king Sapang Bato, at yung ka rin king Angeles, at yung ka rin king San Fernando, at yung ka rin king Merica, at yung ka rin king Manila, at yung ka rin king liwaliwang lugar, potang pagselebran tayo in Eucharistia. Mo po confined in a particular area, but sacramentally present in the Eucharist. Ne? When we celebrate it with this believing community. Kaya po, ne? Kay ba't yung kayang sinimba? Bakit siya yung presensya ng Kristo? Ne? Bakit siya yung presensya ng Kristo king pamilya? Bakit yung presensya ng Kristo in your place of work? Bakit siya yung presensya ng Kristo king eskwela? Karing tao nga kakita mo, Aldoldo. The presence of Christ in us. Kanya mo confined in a particular place inside the church. Kaya po tang mamalengki ko po kita. Bakit yung presensya ng Kristo karing sablang akit siya? Aliwa po itang potang kaiba mong sinimba. Oy, balo mo. Oy, ningikit ko king kilob ning pisamban. Chismis. Ne? Nya potang ko nananong yung umili ng pari. Ay, tabalo ta na nung pitayran-tayrana king umilyana. Kasi alang presence eh. The presence of Christ in the living community, how we live out this Eucharist, the very body and blood of our Lord Jesus Christ that we receive in the communion. No? Is a new way of our mission. Kaya po, nanong milyari niyang ikide ing Ginoo, ila mibalik la karingking Jerusalem at Belitara. Ne? Na isimon ikit ning Ginoo, pepakit siya kareng alawang apostol, agyang ila, kinuwento da. Nung makananiya pepakit ing Ginoo, king breaking of the bread, metong yang abe, metong yang companion. Kaya itangan po, kaniting pagselebran tayo, ini pong misang IT. Akit tayo sana, ing kekatamong abe, ing kekatang kayantabe, ing kekatang companion. Ano kasi mo rin ang sabyan ng salitang companion? Panis breaking of the bread. Ne? Kaya, Kristo, yang kayanta betamo, kaya betamo, king pamaglak betamo, king karanasan a Emmaus. Bakit? Tunay yang abe, tunay yang kayantabe, metong yang companion, kaya be tayo, king kayang amano, kaya be tayo, king kayang gestures, kaya be tayo, king kayang presensya at siapiniti ing tune Eucharistia. Ipasyag tayo po ngining kay katang kasalpantayanan, itangan po, sasalpantaya Sasalpantaya ko. ko king Diyos, ipang mayupayan tutu, di na lang king banwatiato, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugtong ginuta mo, pengagli king upayan ng banalay Espiritu, mibait kan Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldos sinubli ang mebye,
Pepaitas siya banwa makaluklukwanan ng Diyos, sikpang mayupayan tutu. Iba't ka rin magbalik kaya naman keti, banukum ka rin mabi, ang pong mga mate. Sasalpan tayo ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak din Santo, king pangpatawad na rin kasalanan, king pangusabiramiring mete, at king biyelang hangga. Amen. Manalangin tamo para ka rin kikatang sarili, para ka rin kikatang kapatad, patang mabiyasa ng makanano yung akilala Jesus, balang akatabno tayo. At nga tang manalangin, Ginoo, ibuklat mo ring matami, king lugod mo, itangan po. Ginoo, ibuklat mo ring matami, kilugod mo. Banpotang maglakbeta mong kayagnan ning Ginoo, ibuklat no ring matatamo at ipayabot ng akilala tayang lalakad siping tamo. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibuklat mo ring matami, kilugod mo. Banpotang sasalita tamo ing malilyari, ibuklat no ring matatamo at ipayabot ng atalastas tamong at syukaring kapalyarian ning kikatang biye. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibuklat mo ring matami, kilugod mo. Banpotang babasan tayo ing maya pabalita, ibuklat no ring matatamo at palablaban no ring puso tamong makiramdam keya. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibuklat mo ring matami, kilugod mo. Banpotang pipiraswan tayo ing tinape ng Eucharistia, ibuklat no ring matatamo at katmuan nakatangtula, uling akatabmo tayo. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibuklat mo ring matami, kilugod mo. Banpotang akasulo tayo, ibuklat no ring matatamo, at ipayabot ng irake tayo ing balang metong at metong kekatamo. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibuklat mo ring matami, kilugod mo. Banpotang akatabmo tayo, ibuklat no ring matatamo, at ipayabot ng umetamong alang pamag-alinlangan, ban pakilala tayo, karing aliwa, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibuklat mo ring matami, kilugod mo. Abetala, kikatang panalangin, deng kayadwanan ng pong kapasalamatan daring lectors, commentators, charismatic group, Gloria Mamangon, Aida Capis, Richard Chona Yumol, Nimpagapitoong, para king kapasalamatan ng king kebaitan ng Yurika, Luis Cunanan, Abelardo Capis, para king malagwang kapaldanan ng Roger Canlas, king pamliglap na sang pamaglakbe, Marites Manyalong, para karing kaladwada de Jose, Roman, Senior Junior Antonio Juanita Leandra, Mateo Aniceta, Jose, Trinidad, Teresita, Reynaldo Maria Paz, Arnold, Liana, Bonifacia. Panalangin tala, King Ginoo. Ginoo, ibuklat mo ring matami, kilugod mo. Aduan tamo po ngining kay katang sariling kapagnasan. Nalangin tamo naman, magari sana yung kapayapaan, king mabilog ayato. O Ginoong Yesus, maya pingatyo keti, kaya bemi, sa upan mo king mirake, king kekang kapanayan, at tularing balang metong akatabdomi. Manatili kang kaya bemi, ngini manggamang king alanganga. Amen.
Puring Diyos, meto sa kluban, kaya kang kayapan, tinggap miya, iting, tinape, puring Diyos, kapilanman. Puring Diyos, meto sa kluban, para kaya magawangin kalagawa. Puring Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kapatid, ng kakatamang daon, matanggap harapan ng Diyos, sigpang lubos mayupaya. Tanggapan sa aning ginutingayang karinggamat mo, king kapurit kaligayan ng kayang lagyo, king kaya katayan kasaplala, at lig mabilog ng Santa Iglesia. Hoy paming biglalang, tanggapan mo reting regalong, ibat king kaya kang Santa Iglesia, king baragol at ulang pigkalob mo kaya kami, mirasana king kayang kaganapan, king banwa. Itiadwan mi kapamilata ng Kristong ginumi, Amen. ing ginuman tabiya ke kayo, At kaya kaantimurin, itasyulareng pusuyo, makatas na laking ginu, pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo, iti karapat dapat at eping karapat matulit. dapat at matulit, ing pasalamatan na kang paratit numan karino ay pa, Diyos sa langanggat lubos mayupaya, poporianda ka, ang pong pasalamatan kapilanman, ang pong nukarimano ginu, lalong-lalo na kaniting panahon na miyayin ni Kristo, King Pasko kami. King kapamilatana, ring anak na ring sala, mi baitla, King be alanganga, at may ngapuklat la ring pasbol ning banwa, karing ke kasasa pantaya, ampat king kamatayan na, may at bus kami, King sariling kamatayan mi, at King pangasubli ng mebye, mi pasublian kami, biye. Inyasat maglapo king tulang darala na ning Pasko, ring sablang tao king mabilog ayato magsayala, antimurin ting sablang upaya ang ponganghel ning banwa. Darilit daing kikang ligaya at ang langtok ng at ngaming pupuri. Albanal ka o Ginoo, mit mo yaing banwa, mit mo yaing yato, hingke kang ligaya. O sana, king kakasma, Puan daratang ikapining banaloy pa, ikang sibol ning sablang kabanalan, ulinita pagparalampu mo'y na itugtugming espiritu mo, anti mo yung titipang ambon karetingayin mi, bang papagbanalan mula, para kay kami kawan mo lang, katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo.
At atandanan mi pa kanitang binging mi panyayaya, at baya ko sang loob dinawaning biyena, king pamayla sampung kamatayan na, king waning tinape, pepasalamata naka at pinuri. Piraso ning tinape at dinwang naiti ka ring disipulo na at ngana, kunay naiti kayo ngan, at mangan kayo kaniti. Kulingiting katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, king waning kalis, pasibayo pe pasalamata nakat pinuri, tinwang na iti ka rin kayang disipulo at ngana. Kunang iti, ikayo nga at minom kayo kaniti. Kuliting kalis ng daya ko, king daya ning bayo talang hanggang tipan, ami bubu para kay kayo at para ka rin sablang tao. Pangkanita mi patawaran na rin kasalanan, taptan nyo iti, king kapigaga na kayo kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Kinabos mo kami, ika'y pagpapagligtas, kalapagligtas, ika'y pagligtas niya ato. Niyang iniganakan mi, o mapamakalulingig pa yung kamatayan, ampong pangasubli ng mebye, darami kay kaiting tinapi ng bie, ating kalising kaligtasan, laiming pasalamatan keka, ipapalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo bang sumuyo keka. Ikamin sanang misulo-sulo king katawan at dayang Kristo, ipuna na kami nganting metong ning banalay Espiritu. Kanakan me o ikpaing banala kapulungan mo, makalaganap king meto yato. Bang biganap ya king lugod, kambe ng Leo, na kaya kaming Papa, i-Florentino, yung kaya kaming Obispo, de sablang pari ang pong diakono. Kanakan mula naman, ting kapatad mi, ang minuna ng pepaynawa, king pihong kapanayan, king pangasubling mebye, king pakululo mo, daralamila ating sablang miyango na biye, ketang masalang harapan mo. Pakalulo mo kami ngan, kami ang karapat dapat magkamit king bielang hangga, bang kambe ning wanabiren Maria indo ning Diyos, kambe ng San Jose kay ng esposo, kambe ring wan mong apostol, ating sablang banal, ang may bibiya kalugod-lugod keka, king kekabaning panahon, apor yan ang pangapaligayan ka, king kapamilataan ng Kristong kikanganak. King kapamilataan ng Kristo, kamben at kaya, higpang mayupayang tutu, kagumning banalay Espiritu, papurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Manalangin tangi ni King Diyos sa parating abe tamot kayan tabe tamo, kareng panalangin tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikpamingat banwa, misamba niya datang ke kami, ing kayarian mo, Tuhan mo, ketiking yato, ating banwa, mi pamintuan niya'y mo, king kakanan, ibiyemo ke kami,
kami, ting salami ka, anting pamamatawad mi, karing mi kasalake kami, emuke ipa, Saul king tokso, nune ikabusking maro. Kabus mo kami, o Ginoo kisablang marok, malugod mo ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bangking kasaupaning pakalulumo, mitimawa kaming parati king pamadalipan king kasalanan, at mikabyos kaming alang kakasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan ang pongpig sa dyan mi, panyatang mong wit mong ligaya, king pagtalapan at busming Yesu Kristo. Huling ke O Diyos, sa ikpaming ginumias Kristo, sinabi na karing apostol na yung kapayapan lalakwan ko kaya kayo, yung kapayapan ko babiyaw kaya kayo. E mo sana balikdan din kasalanan mi, munepan sinaming kasalpantayaning banal kapulungan mo. Layon meng pamayapan ng pongpesan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggamang king alanganga. Kapayapaning Ginoo para tiya sanang manatili kay kayungan. At kaya ka, ang timurin. Pakita mo po ngining mikakami itong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayungan. Kapayapan po, kapayapan. Ibemo ke kami. Utang mo na kasi kay kapayapan. Ibemo ke kami. Ibemo ke kami. Ibemo king kapayapan. Nyo ing ginutang Yesu Kristo, ing kordero ng Diyos, yang milalako king kasalanan ng yato, mapalatang mayaos nga po na ng kordero. Kinuyak matampantanggap ke kadapat agkasmi nga mano mo kumayap na ako. Katawan at daya ng Kristo, dala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Amen.
Siklawot kayo po. Prayer of Pope Leo XIV for disarmament and peace. Itangan po. Ginuning biye, lelangan may balang metong atao, king kang wangis. Maniwala kami, nalelangan mo kami, para king pamisan metong. Ali para king pamisagsagan, para king pamikakapatad, para king kasiran. Ikang mingamano ka rin kayang alagad, ing kapayapan manatili kay kayo. Ipagkaloob may kay kami kaalam ning kay kang kapayapan, ating sikanan banggawan niyang katutuan iti king kekeng kapanawonan. Ngining aldo darawamya iting panalangin para king kapayapan king mabilog ayato. Aduan mi itabili ra ding balang bansa ing karelang sandata at pilinan ing dalan ning pamikasundo at diplomasya. Ilokomo ka ring puso mi, ring kamwa, paginagit, kakilang malasakit, bang kanita maging dala na kami ning pamikasundo. Saupan mo kaming abita sa aking tunay seguridad, yaman ibatan king upaya abungan nining takot, nune king kapanaligan, katuliran ng pong pamisan metong daring memelen. Ginuasagan mula rin pamuntok daring bansa. Bang mika, te pangan lang balikdan, ding nanumang bagay apasari king kamatayan. Itok nanging labanan karing armas at in sentro imbira, king lalong migit amay na. Manasanang kapilanman emiral, king yato yung bantaning sandatang nuklear. Padala Espiritu, gal mo kaming tapat at alapagobra, ning kapayapan aldoldo, karing pusumi, karing pamilyami, king komunidad at karing balenmi. Banging balang, maya pabalita, balang kimot, painturo, king pamikasundo, ating balang pamagpasya, kareng, dayalagong maging yang bini ning bayong yato. Amen. Amen. Talakata na po. Manalangin tamo. Huwag paming malugod, balikdan meng mitmong ganaka, hingke kang balayan, kapamilatan dareting misteryo ning Pasko, idala mo kay sana king ligaya ning pamay yubling mi. Iti aduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Luklok po sa guli. Okay, muna po. Malapit na po yung piyesta tamo. May 10. Po. Kaya magsadya-sadya na po. Pretang bisang sumawop. King pamaglinis, king daratang Sabado, abak. Brother Mane. Ne? Pa-announce na po ng kikatamong PPC President. Napasahop yung maglinis king Sabado at 8 o'clock para king pamagsadya, king kikatamo pong fiesta. At deta pong bisang manyad intensyon o mag-sponsor ka ring misa tamo, lapitan tanya mo po Sister Myra. Bang kanita po miyabe kayo, karing intentions, naning kikatamo pong nobena. Mag-starting kikatamong nobena, kimpong May 1. At second Sunday of May, kanintay pag-celebran, king kikatamo pong kapiestan, kiti po king kikatamong baryo Sapang Batu, king Holy Cross. Kaybat, magsabi ko pong mayap, na kaybat bayo talong walking misa, pulutan tayong basura tamo. Walawin yung basura yung king lalam yung luklukan. Timpong tissue paper kaya tayo tao, pakipulot na mo sister, tissue paper, then tissue paper tamo po ang pong balat, balat pong candy, o dalata lang mako. Depo, katinta pa pong misa po, tanggap panapon, bang kanita, nake po mamalis para malinis siyang das na ning pisamban. Lalong-lalo na po ngini, nakalikabok. Mengos ko siya pangini po, tao makalikabok na naman. Po, kaya panatilyan tayo pong malinis, yung katamo pong pisamban. O talakad na po. Yung ginu manatili ake kayo. At kaya kante mo rin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa may ipayang tutu. Gigpa, ampoy ng anak, ampoy ng banal na Espiritu. Amen. Misa mi daw ne, meta na king kapayapan at lugod kang Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat, King Diyos. Aleluya, 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 aleluya. aleluya. Maya, payabak po kaya kayo.